पाउसेद युम्पम उइबमर उइब पाउ खरा अपडेट तौजरे रशिया की मयुक्त यूक्रेन लान माई पाक ngамगनी यूएस स्टेट सेक्रेटरी यूक्रेन की मियाम टॉप टॉप मौंग मसा ngaktokjariba aduba thakatba phongdokladuna यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकेन यूक्रेन रशिया की मयुक्त सोंगनरिबा लाल असि माई पाक ngамगनी हाना phongdokre ब्रुसेल्स द यूरोपियन यूनियन EU की फॉरेन मिनिस्टर सिंगा उनरबा मतुंगदा BBC की इंटरव्यू अमदा ब्लिंकेन वफम से phongdokibane यूक्रेन लान माई पाक ngамगद्रा हाइन हांगबदा स्टेट सेक्रेटरी ना मतम की मतुंगिना सोयतन ngамगनी हाना phongdoke कायम कुइना चंगनी हाइबदुदी हाइबा ngamti aduba mi million nifamanga na masagi tunggi damak amasong ningkha tambagi damak kanna lanthengnawa asta Russia na kadai fowa namthaba ngamgedoribano haibasida wafung kya thorakli ana blinken haike यूक्रेन सोयदन लान माइफा कनी हाबगी थाजबा थमलबसो स्टेट सेक्रेटरी ना लान कंसिलकपा असदा यामना नुंगनांगबा फोंदोके यूक्रेन की वांगबदा लान सोकनरकद्रा हाबसी एकोइना कन्ना मियंग चांगबा अमसो वखल वावा अमनी आइना ब्लिंकेन हाइके मानाई की रशियन फोर्सेस ना यूक्रेन द मिसम सिंगी मेउक्ता तामथेबा उपाय क्या सिनरे मदुन बरम ओइदना मीसिंग यामना वाबा तारे यूक्रेन यान सिंगबो थकनरब इसिंग फंगनदनबा अमसो आइंगबा मरक्ता मै फंगनदनबा रशिया ना मरवैबा इंफ्रास्ट्रक्चर सिंग द टारगेट तोरकफो आइकोइना उरे लाइबक थीबा मोंगदा मसिगी लान की बंबई सिंग असि प्रेसिडेंट पुतिन की महौसादा की चतदुना लाखफा लालवंग की सरुका मने मसिगंबसि हेना हेना सु तौरकनी आना थाजै आइना ब्लिंकेन हाइके यूक्रेन द लंदारिवा असि तोखननबगिदमक यूनाइटेड स्टेट्स ना मॉस्को द लीडरशिप होंगदोकनब वखल तौफ्रा आइना BBC ना हांगबदा स्टेट सेक्रेटरी ना मदुगुंबा ओवफम लेते फिबम अमदा हेक्ता US की मखुता मदुगुंबदु लेते रशिया की प्रजाना मसागी लीडरशिप की फेरब लौजगदवनी आइना फोंदोके अयगना रशिया की प्रजाद हाइनिंग अदुदी मसिगी लंदावा असिना करंबा मोहुंदा नगोइद कानबा अमसुंग दरकार ओइबा फंगलिबनो हाइबसिन आइना ब्लिंकेन हाइके नगलमरोमदा रशिया की मखुत यूक्रेन माइथीरबदी यूरोप अपुनबसु तुगनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की यूरोप की मरुइबा शहरसिंगद रशिया की मयुक्त प्रोटेस्ट तौखिबा मी लिसिंग कयादा वीडियो की खुथांगदा वांगांगलदुना यूक्रेन गे प्रेसिडेंट जेलेंस्की ना हाउजिक सोकनरबा लाल असिदा यूक्रेन ना रशिया की मखुत माइथीबा तारबदे यूरोप अपुनबसु तुगनी अना फोंदोक्रे रशिया ना यूक्रेन दा लंदाबगी मयुक्त ngarang ahing वियेना बेलिसी फ्रैंकफर्ट विल्नियस लियोन अमसों ब्राटिस्लावादा मी लिसिंग क्याना फोरेस्ट तौके वीडियो लिंक की खुथांग तक वांगांगदा जेलेंस्की ना हाइके तमिना लाइसिनगनु लंबीदा थोकफियो यूक्रेन सपोर्ट तौबियो आइबगिनिंग खा तंब सपोर्ट तौबियो मदुना रशिया लानमि सिंग मथकदा माइफाकपा खक्ता नतना अमंबगी मथकदा मंगलगी माइपाकपा फतबगी मथकदा अफबन माइपाकपा मसों हाउजिक यूक्रेन द उरिवा असदा निंका तंब हाइबसना माइपाकपा सोइगने तमिना लाइसिनगनु यूक्रेन बु सपोर्ट तौबियो मरमदि यूक्रेन द सोंथरबदी यूरोप सु सोंथगने यूक्रेन द तुरबदी यूरोप सु तुगने अदुगा करिगुंबा अखोइना माइफाकलबदी अयगना अखोइगी प्रजादा थाजै अयगना अखोइदा थाजै मदु डेमोक्रेसी की माइफाक होइगने अखोइगी वेरुगी निंखा तंबगी माइफाक होइगने हाना जेलेंस्की ना हाइके ममंग यूक्रेन की कैपिटल कीव लाइव प्रेसिडेंट ऑफिस की थादोकफनी आइबा वीडियो अमदा जेलेंस्की ने यूक्रेन की अतिया सरुक नो फ्लाई जोन लाउथोकपा ngamdabagidamak नेटो की लीडर सिंगबो यानिंगदबा फोंदोके ngasida ki hokduna mi siriba punamak asida nakhoi gi maramdagi sibasu yauragane nakhoi gi asonba nakhoi gi lingchen manataba aduna maram oidona siragani ana Zelensky na haike नेटो समिट पांगथोखरे असोनबा समिट नि सममनबा समिट नि मी खुदिमना यूरोप की निंखा तंबगिदमक लांथेंगनबासे नंबर 1 ओइदि आबद उथोकपा समिट ने येग्रबना तौरिबा फ्रांसिंग सी नेटो लेवक सिंगी इंटेलिजेंस एजेंसी पुनमना निंथिना खंगलेबने रशिया मखा ताना लंदाबा पामी हाबसी मखोइना कन्फर्म तौग्रबने नेटोना थवैना यूक्रेन की अतिया सरुक थिंजिनदनबा फेरेब लौखे यूक्रेन की अतिया सरुक थिंजिनबा तारबदी मदुना नेटो की मयुक्त रशिया बो सावकनगनी आना नेटो लेबाक्सना वरी सागले हाइना जेलेंस्की ना हाइके मासिगुमसी असोनबा मनुंगदा वखल इतादबा अमसुंग आइखोइना फारिबा खुलाइसिंग असिदकी सरुक हेना का हेना शक्ति लेबा खुलाई पारबा फावबदा पुकनिंग सोनबा मिसिंग मसा मतोपता खंजबा मतौनी हाइना जेलेंस्की ना कन्ना जानिंगदबा फोंदोके मारकसिदा जेलेंस्की की एडवाइजर ओरिवा अलेक्सी एरेस्टोविच ना यूक्रेनियन आर्म फोर्सेस अमसुंग मियामना लांथेंगरिबा असिना रशियन वॉर मेसिन लोइसिलगनी आना फोंदोखरे रशियन आर्मी असि मपांगल कनबनते मसिंग जांबा खक्तनी आना एरेस्टोविच ना फोंदोखिबा वफम अब BBC ना कोट तौगे रशिया ने यूक्रेन द लंदारिबा असि यूक्रेन खक्तनते अदवा यूरोप के सिक्योरिटी द अमसुंग मालेमगी इंथबदा अटैक तौफनी आनी यूनाइटेड स्टेट्स की प्रेसिडेंट जो बाइडेन ना फोंदोखरे यूरोनब यूक्रेन द रशिया लान तौबदगी मिलिटरी अलायंस नेटो द यावगी मतंग द चममनब पोकलिबा फिनलैंड की प्रेसिडेंट सोली
Nenen tuga unarva matungda President Biden na paumisina wangang pada wafam se phongdokibani. Haukiba matam khara asida United States amasong Finland gi marakta sangnai na fawnari. Hauruba leitana Russia na Ukraine da landava asida Russia da maral pina da balebak anina yanari. Attack asi Ukraine da khakta tawpanate masi Europe ge security da tawpa attack ne. Malem gi ingthaba amasong tangdu leitaba gi mekta tawpa attack ni aina Biden na haike. Biden amasong nini to na unabada mari hena session hanarba amasong awang Europe ta akanba defense ki matang da wa khanaki aina White House na haike. Nagalamorom da ahum suba party na Ukraine da no fly zone lauk thoklabadi landa jawsilakpani aina logani foten. Ukraine gi atia sarukta flame amata paive yaroi aina ahum suba party na lauk thorok tarabadi madu lan asida jawsilakpani aina logani aina ngasi Russian President Vladimir Putin na warning tawkre. Ukraine gi nuclear plant amata attack tawbagi thodok kamari leine Ukraine ge President Volodymyr Zelensky na US amsong NATO gi mafam da Ukraine da no fly zone lauk thokpina badabi tawkraba matungda President Putin da warning asi tawrakibani. Zelensky ki wafum si dongsup leibak sing da sutlan hena saw thorakani and reject tawki. Russia ki nufi pilot sing unaba amada wangang pada Putin na haike. Ukraine ki atia sarukta no flight zone lauk thokna da khongthang ama hekta lokot pada madu aikoi ki service member sing da trade oigada bambong da khut thingjilakpani aina Russia na logani. Madu ki mikup atu da makhoi landa joksilakpani aina logani amasong kanagumba ama hekta oirabasu kari mada khenaba leiroi misak mima yengloi khut tharakani. US amasong NATO gi onadi Ukraine ki atia sarukta no fly zone laukthokpa matamda NATO gi war flancing operate tawdaba yaroi maduga thokna dabagi damak air defense system sing punchin daba yaroi amasong masina Russia amasong NATO gi marakta haktena lan thokani ani Ukraine gi dabi adu yadre jumaki ona NATO na no fly zone laukthorkani habigi thajaba amata leitre adu wafam se lusilakpa maramda Russia na su matungta nuclear site sing da bomb caption bagi thapakti makhatana tawrakani haiba thajadre Russia na landa bagi thabak leptaba maramda wathok asi karamba mongda oirakadoribanu haibadu kari imata tamba ngamdre Russia na landa raklibasidagi ak thoknanaba sahi 16 tangari benupi masa lanpham da sangkre Russia na Ukraine gi matakta landarak fa ngasi ga thana numit tarani sujenkre tanja sida Ukraine amri Russia leibak ani na temporarily oina bisam yam se lauk thoknanaba gi mingda Ukraine gi mafum ani da sisper sanana ba jana ki balaikre adubo Ukraine ki capital Kyiv ti aujisu Russia lan mission ki matakta kudum chandun leire Housing satellite ki image da over sakdam sing da Kyiv ki akoi bada file nifu hena Russian military vehicle sing na question dona leire tanja sida United States ki office na phongtor pada Russia na Kyiv ki akoi bada gari sing mar nifu ki akoi bada thamjinba asida thokleba wathok asigi matangda magoina wafok am fobo phongtor tre aike sargasda India 2 dina Kyiv da maim oina leiba sahi 16 sura bini pimasa amaga hori sabada Nabi baca atu nama koi keleba ki konom kepo kanna nabagi nabag Ukraine ki mioli sing kya makuta kulai paitur mama leba ki damak lan pamda thorakre ana phong doragle sahi kundaruk suravi aliana na phong pada Russia ni Ukraine da landarak tingi damak marketing ki thabak torame Russia ni hek landarak pudi mag Ukraine defense force da kudak da join tawduna mama leba ki ngamkhoi kang na da lan pamda sanglakhi bani housing ma kep konung ki outer street da leba checkpoint amada mathau tawdu leiri ana phong doke nagalamarom da Ukraine ki ngamkhoi marak da western arms sing jawsalakre Namit kuding oina sangsad da White 40 aircraft taramari Ukraine gi kangkhoi manakta athubu matam da joktlak pagi thabak leptre yamna section na sathaba operation asida ayang speed da lakwa aircraft sing asina Kyiv da mateng pangna da bagi da western military gi tangbang sing parakani aire augi birai numit da United States ki Joint Chief of Staff General Mark Milley na mafam adu da sangsin da yangsin ke mafam adu secretary reason na maram oiduna lona kana amatna khangandana thamle aire thabak asida laibak kungani toy gi donor sing ka Pentagon ka mateng pangna da pangthokpani aire Zanen magna akan aba journalist kragal loina duna person on SM sariva mafamatu yangsen bachang bada yanke Ukraine gi border manakta Javelin anti-tank missile chamatham liba adugi photo sing di lawan kide aire arobe the content sing asigi maroi ba pau khara asiba pau tamjariba Manipur local news YouTube channel amati Facebook page asidagi yangbiriba punama pathaga sari channel asina tumda kanarabadi subscribe to bi tribasna subscribe to bi romolina like in the share to busu kawi kan punama po amakana thaga sari